Amin. Hidayet tami caniler sağ olsun. Amin. İşler oldida olsun. Amin. Kuvvet versin, köpümür versin. Sağ selamet, ülkelerinden sağ selamet yürütsün. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillah. Esselatu vesselamu ala Resulillah. Hurmatlı Müslüman bir tuğandar, hurmatlı şu Aravan rayonunun yaşaşçıları, turgundары, barınızdardı mına şu kirip kelgen Ramazan ayı menen kutuktayız. Kelgen bu Ramazan ayı barımızga kutu berekeli bolsun. Allah Taala bu ayda barımızga köptögen hayırlı, jakşı amaldardı, Allah'tı razı kıla turgan amaldardı kılganга nasip kılsın. Bu Ramazan ayı, Kur'an ayı, Ramazan ayı, keçirimdүүлүk ayı, Ramazan ayı, sabırdуулuk ayı, Ramazan ayı bu bereşendүүлүk ayı inşallah. Bu ayda koldan kelişince mına şul kolunda barlar, kolunda joktorго kayırımdılık kılıp, Allah ahvalын surap, ihsan kıla turgan bolsa, başka mezgilderde kılıngan ihsandın soğuna karaganda, bu Ramazan ayında kılıngan ihsandın soğu, eselep Allah Taala ondan başlap 700'gө чейин кааласа андан да көбөйтүп берем деген убадасы бар. Мына ушул Рамазан айынын урматына биздин Араван районунун Араван Сахават Hadия фонду тарабынан бир аз ушул ихсан уюштурулуп Рамазан айынын урматына 40 үй бүлөгө мына бул продукталар кылып бүгүн таркаткан турабыз иншалла. Аллах Таала мына ушул берген ихсандарды кабыл кылсын. Аллах Таалам баарыбызга мына шу алуучу эмес, берүүчү колдордон кылсын. Бизге да ушул колунда жокторго берип, кайрымдуулук кылышка насип кылсын. Дагы бир жолу баарыңыздарга мына ушул Рамазан айы барек болсун, куттуу болсун. Бул айда баарыбызды Аллах Таалам күнөөлөрүбүздү кечирип магфират кылсын. Ассаламу алейкум ва рахматуллахи ва баракатух. Assalomu alaykum. Biz shu Aravan Saxovat Hadiya fondidan shu ehsonimiz bor edi. Shu ehsonlarni tarqatib yurdik. Ramazon oyi bilan muborak bo'lsin. Tabriklaymiz. Amin. Hidayet tami caniler sağ olsun. Amin. İşler oldida olsun. Amin. Kuvvet versin, köpümür versin. Sağ selamet, ülkelerinden sağ selamet yürütsün. Şular da orada havasını korup sağ selamet yürüyorlar. Allahu ekber. Sağ bo'ling. Sağ bo'linglar, sağ bo'linglar. Ehsonni qabul qilib olasizlar. Xo'p. Xo'p. Rahmet. Assalomu alaykum. Qalayga yaxshimisiz? Biz Aravan Saxovat Hadiya fondidanmiz. Shu ehsonlarimiz bor edi shu Ramazon oyida. Shunga ehson qilganlarga bir duo qilib bersangiz, chiroyli xato qilib bersangiz. Amin. Mali bolalar, bola chaqangiz o'zini ko'rdilar, nega berdilar senga mingni bersin. Hech qachon hamisha tinch bo'linglar. Allohu akbar. Sog' bo'ling. Alloh rozi bo'lsin. Sog' bo'ling. يا رحمن أعن على الصيام أعن على القيام في شهر رمضان يا الله يا رحمن يا رحيم يا كريم يا غفار يا حنان يا منان